Assalamualaikum. Kalau kita selalu jawab dari Ustaz kami dari seperti birokrasi di Islam dan Omega masalah boleh melakukan bukan kami boleh di sini Federasi Asia di Islam di Islam Mustafa وقد سويت دعوة أوكرانيا Sudan kemudian kasih mati dulu bahwa waktu kata Sudan masuk ke maupun orang kita Federasi Asia Korpo yang namanya dan awal agar semua musuh terkadang kurdi Rusi Islam dan Korea terbuat besar di beberapa yang ini waktu hal Rubi Rusi $1 miliar to bayar satu Chin Rubi Rusi $1 miliar Wabasta bayi mempunyai tujuan coba beri sari waktu orang ini mau pasti ada banyak Rubi Rusi $1 menurut saya mungkin pada natija mau seluruh nisbati $20 Program ada si dikontakkan muhimati sebagai studium pada natija maksud asosiasi bahwa asosiasi mau ini yang ke objektif kanduri ona faroniki as konjektiva masalah segregasi Asia mawar komunitas dan ada itu dan awal خود ماماخو خیلی پاوستای بزرگ بودی کم شدن حتی چون مقابل با مقابل خطا نکنیم نمیکنیم چون ما امور رسمی در دوره خود ماماخو البته نمیکنیم اما از اون سرمایه اصلی که با جمهوری اسلامی پاوستای بزرگ تولید میشود و فروش آنها و شخصان و واقعی برای چون برای بانکی وقتی ما عملیات رو بدیدیم خیلی کم بود چون واقعی کم بود و در نتیجه چیزی که عمل شدیدی پلیس هستند و بودی روسی نسبت و اسناد رو شده مخصوصا نسبت به دولت آمریکایی تو موقعی سنتیابر سال 2022 استوار کردیم و آنستان است خود روسی موجود بامون نقطه‌ای دیچینه پیش‌آمدن مسئله امنی فدرال سیستم استودیوم آمده. عموما ما برای یعنی نیروی مشترک پذیری اون افرادی که از ادخال مقاطع انتظارات و اگر ادخال مقاطع میشن چراغ مشخص در همین وقت تعیین شد. نسبتی فکر می‌کنم که شما نسبتی روابط مختلف دارید. البته روابط و مخصوصا برای ساختمانی مطلوبی روابط اجازه می‌کنند و مقاطع محصولات توی استفاده شدن در مسئله فروشی و روابط روسیه برای که معلومات ندارم که پیام‌های با فروش برآورده شدن اما بدونم که نقدی کردن شدن از جمله بیرژهای جهانی اما تو کدوم امروزها با فروش برآوردن در این مورد من معلومات ندارم عموما این روابط‌ها روزی بودن در وقتی که نسبت مدلی بین‌المللی اتفاق کرد حضوری کارهای من بزرگ و بعد آمد که روابط‌های ما خریداری شدن از جمله شرکت‌های نفوذی جهان تشکر در مجلس اخیر حکومت جانب سرور دولت و بانک ملی تاجیکستان از آن جمله شخصا به شما دستور داده شده بود که فروش تمبرهای رمزی و سکه طلا را در گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌های کشور سر کند بانک ملی تاجیکستان برآمد. آیا این دستور علاقه اجرا شد؟ اگر
تو خریده و شنبه نفر خارجی یا شهرداری جمهوری تاجیکستان هم تشکر.
შუშუოშალის მომიტავისი ხაშტურის თავაბრუნო და ეკონომიკურ ინსტიტუტი. განსხვავებული ინოვაციები მოხდარან სოციალურ ინსტიტუტიო და მომა საშუალო ფინანსაცია და უკრაინა მომდევნო სოციალურ მასშტაბ შექმნილი მოგოი ინოვაცია აჯობი მიზოები პანტოსთა პაროდისა ამერიკული შექმნილი ვარგოიო შარტა ვარ მოგოი ვარკარ მასშტაბზე მაგო ინოვაცია პანტოსთა თომა პაროდისა ვარ უნივერსიტეტში და მასალები მოდოხილები მოდახსენებულ სტუდიო ანჟოლოდე სოციალ საერთაშორისო ჯონი თოქი მარშრუტი ნახოი ხალხი მოვაკე თავისუფლი შეკეთებო თავისუფლი მოდოხილები ისტორიული ინჩენ გასული ნავთობის სტუდიო ანჟოლოდის მოდოხილება მოვასწრა ექიმური სტუდიო თვალსაჩინო ხორიჯი ზაროჯე ლაცრასა ნოსობრიდა ისო მოდოხილება ანჟოლოდი va cercare di fare la storia, la posizione, la posizione, la mano, la solita condotta, molto lavoro. Namdabdaki mardum bajoyi somoniu asori khoriji beshtar tilo zakhira namoyan baroyi ki qurbe asbor har vaqt qo'yib meshud bo'lib meshud fikri shmo dar hamin mavrid va oyo bonki dar bonki mili hamay sharoitho mavjud hast baroyi zakhira kardani tiloyi mardum va baroyi mardum hamin chi foyda meorad. Tashakkur. Va nascere loro nuova organizzazione per gli allenamenti ma poi di sicurezza amala va satu yang menyusun apa baru yang kami kafu diversi dari kita Cina kafu asal para dengan kilo salah ini kuas para yang satu và học sinh mà có thể đi thì anh em đều được học sinh đã sang số kilo và sau đó một số là kilo thì anh em một số kilo kilo dos kilo 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 thì một và một và một một cái gì một các cái và các sự cố về cái cái fushi kilo cái ozo Bugün İslam yazılımı işler yine bozuk metaldan ki o sanki ki aslında bugün İslam ki kafir muhaşir azga kovu halinde çalışan kafir şahane olur bir oluyor aslında bu zamanda bu sarık Damas'taki kilo aşağısını doğruyu yani kiloyu hale yani aslında yani mesela bu laboratuvarda Comunque lavoro prima di passare chiedono caricare neanche il suo la meditazione non si era pubblico storici di essere chiedo lavoro faccio half of his committed solution, half was how as in court, half was how as court leader, that will be for that way. All of the Baroish government, Baroish basically as in Amalioto, one Pilichi, Torahoro,
Şarkı kullanmayızda Afrika'da kol olduğu bayramlarında Hasan Bey'in olanı şu an biz yoldan boşanmış oldu. Çünkü Alakaya koyulan oyunuzun koymanlığı kaybediyor. Sanki misyonu kameşalar biz yoldanmış. Ama halk oyunuzu, halk oyunuzu, çoğu oyunuzu, majmekten etkili olmalısın. Jedno pytanie macie po was, słuchajcie, nie chcecie, możecie pokazać takiego chorobu, na baza małata, a sobie szala. Wam czy firma zajmuje tam była woda z dodatki komuś to też do szaty. Тут у вас на визе не было информации по золотовалютным резервам, хотелось бы узнать, они уменьшились или увеличились в прошлом году. Можете нам уже дала то, что было продано золото на 700 миллионов долларов. Как вы хотелось бы узнать, уменьшилось ли это первый вопрос. Второй вопрос на ставке финансирования. Вы своим денежным, то есть в прогнозе говорите, что вопрос держаться на положительном уровне в этом году, в текущем году. Мы 4 заседания комитета. 6 февраля мы ее агрессивно снизили до 11%. В связи с тем, что уже можно ожидать, что разгонится инфляция. Ваши комментарии, конечно. И третий дополнительный вопрос к евробондам. Рассматривается вопрос о эмиссии дополнительных евробондов, так как было заявлено миллиард, было выпущено 500 миллионов, остальные 500 миллионов будут переданы инвестиции. Спасибо. Те данные, которые вам предоставили таможенный комитет, думаю, что это действительно правильно, потому что со стороны некоторых добывающих компаний были проданы в прошлом году золото, то я вам предоставили информацию, но Национальный банк Таджикистана в 2022 году по поводу наших резервов. Наши резервы совпадают с теми требованиями институтов, которые для наших уровней международных резервов, соответственно, стандарт международных финансовых институтов относительно уровня достаточно международных резервов для стран с сложной экономикой, как Таджикистана. Оптимальная величина показателя на уровне покрытия 5-8 месяцев импорта и уровень валютных и чистых международных резервов превышает показатель. И у нас также имеется уровень международных резервов, если посмотреть на
диверсификацию наших резервов до 2022 года до реализования структуры наших международных военных запасов выросла с 5% до 15%. Также в данный период валютная часть была диверсифицирована и были включены такие валюты, как евро и китайский юань. Структура международных резервов в конце 2022 года иностранная валюта, то есть те валюты, которые признаны для резервов, включая СТР, специальные средства заимствования, 86% составляет, монетарный долг около 12% и внешний инвестиционный процент 2%. Это по поводу наших резервов. По поводу евробандов, честно говоря, пока в основном работает Министерство финансов по увеличению инвестиций для строительства Ростова леса. Думаю, что договоренности по поводу финансирования Ростова леса уже найдены, ведутся работы по этому поводу. Но по эмиссии до этого, честно говоря, я не могу вам точно сказать. Есть какие спасибо. Я правильно понимаю, что один резерв имеет смысл определить? Превышает. Ну, точно цифры пока не могу говорить, но превышает. در مورد حالت بانک اسلامی نزدیکی بیش از 5 سال شد که این نمود فعالیت در تاجیکستان وجود دارد. بانک اسلامی تا کجا شیوه فعالیت همین نظام بانک اسلامی شما را همچون راهبری بانک مقدم می‌کند. سوال دوم من در مورد پیشنهاد قرض‌ها از جانب بانک‌های کشور از جمله قرض ایپوتکی تا جایی می‌تونم چندین بانک‌ها قرض ایپوتکی را به موافق با 26% از این بیشتر پیشنهاد می‌کنند. بانک ملی سیاسی یگانه نظام بانک را پیش می‌برد. در این سمت چیکار می‌کنند و شما همچون راهبر بانک نظر شما چی است نسبت به قرض‌های ایپوتکی؟ آیا در شرایط تاجیکستان موافقت می‌کنند؟ Tashakkur ziyod bo'lgani albatta aksariyat studium jumladan Tojikiston muvaffaq bo'lishini va bu tashkilotga ta'ziyat در ادامه اسلامی فعالیت هستند و گروه‌های تشکیلاتی که با مسئولین اسلامی مشغول بودند از استودیوم همچون فوریت زیاد شدند. همچنین خرجی آنها از 36 میلیون سومی تا به 1 میلیون سومی رسید، یعنی که زیادشوی 64 فوریت بود و پس‌اندازهای آنها نیز در سال گذشته 30 فوریت تمامی زیادشوی بودند و فکر می‌کنم شجاعت‌های خوب هستند. بیشتری در این سمت حرکت نمی‌شود. اگر از سال‌های پیش این شجاعت‌ها نسبتاً اصلا البته من ایده‌ای که در نشست نهایی بیشتر نیست واسه به این مسئله صحبت شده بود و ما چیزی که خودمون بیان کردیم که ما اصولی که در تشکیلات اسلامی تشکیلات خارجی اسلامی دوستان روزی نبودیم ولی ما خودت کردیم که ما اصلا رو همچون تنظیم‌دار روزی هستیم چون این شجاعت‌های دو همش درصدی балан ҷамъбаст кардааст. Дар масъалаи қарзҳои ипотекӣ ман умеду ба шумо гуфта меҳастам ки албатта дар низоми банкии кишвар қарзҳои ипотекӣ додашуда истодаанд ва ахири сарҳатҳои ипотекӣ ва ахири санаи сиёсии миллион маблағи 250 миллион сомон ташкил мегирад ки нисбат ба соли гузашта дар бахияи 40 миллион томон истодааст, чунки қарзҳои аввал қарзҳои додашуда ҳастанд ва қарзҳое ки аз бинизоми пардохт гардиданд ва фоизҳое ки онҳо бо пули миллӣ ба ҳисоби миллионист ва ба ҳисоби хуҷҷатӣ бошад 14% ташкил мегирад. имрӯз дар доираи он имкониятҳое ки ташкилотҳои қарзӣ доранд аз дили ба дозориягоҳ дастрас аст ба мизоҷон ва албатта худ медонем ки қарзҳои ипотекӣ нисбатан пасттар бошанд ва дар мусобиқа бошанд. ҳама инро хуб медонем ва албатта
توی روز چون ترجیح اصلی مقاموی که مجاهدین حکومت هستند و چنین شما در سرما شده خدمت‌های روی حیواناتی مقاطعاتی بود از زیاد می‌کنند و همگوی زیاد شده خدمت‌های روی حیواناتی و نظام جمهوری کشور پرداختی دولتی در نظام جمهوری کشور حیوان کردند و شدن افراد زدن یک روزمان متعلق شدند و اخیر تحقیقی رو زودتر پیش می‌کنیم و این هم دولت رو دارد و اخیر دسترس دارد. و شما را کجا دیگر تحقیقی کنید دارم چون شما با علم موزین هستید و تحقیقی اونجا نتیب ایدی فرقی مدلی دوستان برای فرود و بسید و در 2026 قبول کردید و یک از کمپانی‌های همین سمتوتی مدلی است که باید برگردی و دیگر می‌کنم و مخصوصا با شما قبول این سمتوتی مدلی مردم دوستان برگرد کنید من فکر می‌کنم که در این سمت رو ما ببینید و همون در می‌توانید که همه